paper begins with a deep historical context of Sino-Nepalese relations. Gyagar shungi chisi chungji surbata thenga yana nala gyagar ki shungsa bana nyongke kushab Vijay Gokhale lagi nyechar India's fog of misunderstanding surrounding Nepal-China relations she peyu tang gyana ki delam la gyagar nyone khonor thepe sikcho che goju du khyobe jeship chezom shi chita na yubatang gyaga na tenshi chebe Carnegie India nyapship khane daudi che nyusadu nin jeship chezom thein nang thön ta dene mixe tholin shi kuti nang song. And I felt that since China's influence in South Asia is now expanding. Kapter kushab Vijay Gokhale lane loshar Asia sakhu nang gyana ki thengap chapsi ta chite nige thone nyshu jeche doshibe thukap der gyana da pheyu ki delam the nyamshi shik chagyu khe chimbu si de thare cheship nyentu the chita nai basungdu shije kushab Vijay Gokhale lagi cheship chezom the nang phe shizar shape thurap chopge da nishu thukap ki pheyu ta gyana ki delam lugyu thang ya chilu chikdong gubya ngapchung ngenga ne nidong ge pharki gyagar ta gyana ki pheyu tho jimbe siju thene chilu nidong ge ne nidong chudu phar pheyu na gebe siwa shorwe je ki thugap di gyagar ta gyana ne pheyu na gi chapsi choba khala gyabgyo nangcho Teshin thengap gyana ki pheyu na jimbe siju sarbata dene gyagar nyune pheyu hendu gega phinju khyuji ta chowan nembe tho delam larsu so thunje chega shikyo yudu Whole strategy towards Nepal has changed. Yang kongi gyana ki pheyu to jimbe siju la cho yone gyuwa chimbuji chi yobata theni gyana di shi ngagyu theda na toshu chewe neti chagi gi gegap shi sodap chigi yojang ngagyu tenze nang gyana gi thapju wangyur ngarla shuk cheru jimba jam mase pheyu ni phe da sade yinjang thewe kyang gyana ki thona chewa chimi ba sungsong. Their real concern was protecting a vulnerable southwestern part of their frontier and their control over the possessions in Tibet. Teshin gyana ki pheyu la sungyop ta denja chowur sungde phe na wangyur gyune thuptap chegi yobatang kesi thada jetu du doshimbe pheyu ta yagar choni ki delam the larsu chegyu ina gega phinju ni phar yije chegyu deni chagen ke cheshe de chayuba sungsong. Shije Dilokusha Vijay Gokhale lagi tipe The Long Game How the Chinese Negotiate with India she gyana ki gyagar la thume jitar cheje gojo khyobe pedep sarbe nangtön da del kongi pedep sarba the gyana shungne chi gegap khala dewa chedan ta ther gyagar chöbe chi gegap khane yalen cheda sogi the zone tu chebe pedep shigin batang pedep the nang phe di gyakana phargi nedu ningbu tere je sungye nimba di jowa tamdi wonchula ta nizu di chokdi gi nyedu shuge density gi